Politics sa alutin minister ni Taila ka department enkawl chak berchu tourism department hi ania chumi chungchanga kan mi thiam te soi ho na kan ngai thai gan rek do na chumi pi lama chuan kan chief minister in engwangin nge PR lal ro ding kha roinon le adu chan chungchang paron fia do na chan chu tourism department na budget an nei tlem ziale central tanga project hai lu angai zia chungchang ta pon soi do na chumi ni wang chuan an ron soi khom na an ti ti na hi ngai nom do ni ti kha lo sheta ila ning lo sham illa mizoram ta na thil tang kai le zoram nu khoite ani thina wangin kan video te minor clear sa min ngai to amin ngai thak zo sakwa turing gain som ni sela thange me shat kerna ma sa in han nei la achome kabul cha chu hi Dr. Andrew H. Vandaldika ania ani hi Home Department Additional Secretary ania titswanin athangcha chu hi P. Rachel Larin Hlui ania ani hi Tourism Department Deputy Director ania titsana thang bira chu ko pu MS Ralte Central YML Makan Finance Secretary ania an hun hlu tak sengin kan bula an ron tel thaya tun chuma hianin hun hlok tak man te po kan han tuma yan chunga kan lom hle ani ti kha ma sa in kan han soidu ani titswanin hei kan sha cheu angin tun lai khovela phechanin social media te po alar ema Instagram te kan tia chemical tang hianin mitam takin Mizoram te po ai na sa zokin an lo hu reels tam tak te po viral te po kan lo hu china ni chanin hei Mizoram chu hidden paradise ti te po nan han soya yan lo la shat ngai lo ram ti in India rama tyang te hello renga ni mo ti te po kha an han om china ni chu tourism a hian enge kan din mun cha ni te po kha shatan han sak oma report chang kan han clear hawin hei tourism footfall ten tia Mizoram enge khwalzin ron lut zat kan ti te po man le tun hun clearin tourism lama kan mason dante pirei chali hi kan so mga ani in min han soi hon success cha ome clear to te chipai ule alom katia voina hianin tourism clear zauna le hei soi zauna te kan nei the tyang hun chata ki kan ne lom katia tourism hi abul chang khanin kan chananga abul kan chanda ni Mizoram hian tlem soilan ka tu atira chuanin Department of Information and Public Relations nuaya khan kan chinta chuan 1987 a khan min bifurcate ta chang khanin tourism kha chang khan kan no ding ve to ni chuan atira kha chuanin tourism hi mason na kan nei anga te kha chuanin kan infrastructure tourist infrastructure kan tia chuanin accommodation unit te ngor hi ta hianin kan ma kan la ni achan chu khami hun lai khanin Ministry of Tourism khanin in ma mo ber chu tu nai chuanin infrastructure create khan accommodation khangai poi motor khan min ti ka wang khanin tu wang chania tu na tourist lodge mo enge tourist lodge te tia kham hun chang Mizoram hun chang kan nga na chan em po kha di ta ni ama ero chu tu nuwa hianin tiang kha ani to lo tu na chan Ministry of Tourism po hianin tourist lodge sakta tu remin pe to lo ni ama ero chu project development na tur himin pe to ta chuanin circuit te kan develop to ta chuanin circuit te kan develop pa chuan hei tenzol te po in lo hunga tenzol a te po enge ma kan na se em kha chu nakina te po kan no sei chholenga chuan hemi pia lama hianin enge mi pui tho ho na hi tu na chuan a chato em ta ni ma ka chuanin tourism kha kan lar lawa department te kan ya kan economy po kha angong lutuk lawani amai ro chu tun nuwa hian kan economy te ngong na sa to private players te po kan nga to ngai poi mo kan hlo to chu wang chuanin tuna kan infrastructure te po improvement enge a chato em kan ram kan kong te le kan airport te po enge connectivity te po lama te po a chato em chuan tourism service provider kan ti ho hotel te enge tour operator tour guide tyang te po kha an lo pung ve zel e zon na kha an hutam ve to em ani chuanin enge ni china khanin khwalzin pung kan tourist arrival pung na sa kha iron soiboka kha kan soile tu chu
a soi lo thei lo chu rail station September thla ni kum September kan hona chang khanin I tourist arrival han boom kan nei ani India rama phei chuan tourist arrival statistics a hianin kan sang deuh bera I enge a growth percentage ang zongin khawang khanin I India rama po hianin enge kan larve to ta I sha thi kan hlo to em mi khwa lo lut poi an tamani I han soita ila covid ma de khachuanin 1 lakh po hi kan tlin manglo ni kan tourist kum khata I chuanin 60,000 te 80,000 te kan ni chawa ama ero chu covid nu khan claim khan improvement to ama I ta khanin 1 lakh kha kan cross ve chawa ama ero chu tun railway station kan hon chia khanin mi khwal kha 2024-25 fa khanin 5.2 lakh visitors kan nei ta pung tam hnem mai pung tam talu tuk ta chuan 25-26 a phei chuanin 9.8 ta kan chho ta dor ta ni kha I almost about 86% velen ka sha increase in tourist footfalls ka a omta ni khami kup chung ringot po za somriat paruk vel ani mo tiang vel bor kha omta khata han kan chang hle to ti kha a sha ta ni nei khanin P Rachel Lelrin hlui hi tourism director deputy director khani ya director la kai thelo wanga PR lal roding kha roinon lo roi lai lo kha ani ti tum kha ani ti kha kan shria anga ta chuan MZP khani anon do dal ta ka wang khan kha thila kha an kalpui tlang talowa tuna ron soichin a khanin Mizoram a hian tourist kan ti khwal jin anon pung na sata hi kan tan thil thataka kan chan tir thiam kha poimo chu teng dur chuan kan ministry department te hianin malak na tu thatak an nei kha aron ngai don ani alo mom hle mai ni soi mai theilo chu ni relina rel ron lu achang hianin tam tak lo tu kan nei ti hi an han chianga khwal jin kan punna sa japire chali khan an han soya alo mom hle maya hemi ne na thil kal koplet pakhat chu ILP an ditani khata hanin hei kan ram ri kham chin ba ka ram leilung fa te min veng him tu ania ILP kan ti hi hemi hi engi ani cha pu Andrew hi kan han so manga engwangan nenge kan ni ti te po kha mi anin min han soi zau success chang kalome ne hi Mizoram in the land pass guidelines ti oma ILP ti hi oma ama super kan soi du su mitam tak hi adin ILP kan ti hi Mizoram in the land permit anti thina clear tu te milo re saksela pass ti tori permit ti lokadin so de hi Bengal Eastern Frontier Regulations 1873 be sana chemania atum ta pui ber chu Mizoram inner line pass chunga Mizoram mi tenilo non indigenous kan ti te lo lu dan le anom da tur kai roina fel fight ka siam tila chu chiang mei o me toi theng bera so thi dan chuan katile khan kan lo tlazab dawang he ILP kan ti hi sang khazare som sarile pathuma British Bengal Eastern Frontier Regulation British namin oblaya nam claim si hum hal ngai te min hum hala tura si amani a tu nu a hian a then khachuanin ILP te hi Mizoram Bramboile India Sarkar in Remna Avanga kan nei amo hanti tlatte khamina aka chosol so mo hanti de tlatte kan no omthina khatilai hati khanin lo fiata sela politicize CMG ani lo nalai te po kan thre ta na chome so he guidelines hi kum eng baza kan lo mang to sakni soma te chumi malama te po chakan lo manga so sang ni le so pali kha ni guidelines mu mal tak he chiamani chunga chuadin hing khang timiang ILP khang te hi chiamani chunga chon temporary ILP kan ti oma chon temporary stay ti omboka regular ILP ti oma chon 2 years ILP ti oma provisional ILP kan ti omboka ni hing hi a duration tele eng bne nu chu atul ri tak le kan soinga chon hun eng baza hi kan lom hang to sang ni le som pali atang khan amendment te sang ni le som paruk som pasare te po khan ke tlem te amendment te sia balu ni amero skum alu rei to khop me ka man hi kum som chuan ni to chon ni china kan soyang buk ha rin khovel
ege chu kan te alu Mizoram min kan lo muzelta a real te lo thlenga khami wang khan tourist engbaza te karam nei belta a chuan Mizoram ma ege corporation kan ti si ta PSU kan ti te le hemia development ina akentel engbaza ron lu tenga ya chuan so tu dim hodai chuarin sang ni le sompalia kan guidelines kan man khat tlem chuarin min zo to lo ni kan thria chu wang chuan the Mizoram Inner Line Pass guidelines sang ni som ni le paruki don chuania Home Department nuaya hiarin ILP subcommittee oma chu additional secretary Home Department hiarin ahowa ama enkol noi no kha sang ni le som ni le paru guidelines kha sewani June thak kharin Council of Minister khanin han thelunia pom sakan dia tun hin notification hi chok trep to notification chuarin ti kharin tharlak kan mang thedoni chu hin akentel pakhata chu sang ni le som kan soiluk anga tulaya burning topic du me pakhata chu online chungsang hinia chunga chuarin sang ni le som pakwa kharin hemia online portal kan ti 1.0 kan ti hi man tranania amero chu covid awang kharin kan cholai loka sang ti le som ni le pathum khan 2.0 kha kan mang le ta di tuna hianin thil en kim kha a hetan chuanin online khan ati thevika bitam takhin a thelo du thina kha ni kan dei ti kha retela amero chu khang te po kha lu chang kang zel ta ka chuan ram te lu chang kang zel ta kan du khop ta luwa tun hian portal kha 3.0 kan upgrade le migrate le dona aditi kha kan soi ni sela atul tak le adan te pon soi to e han soi zoya kha ki tuna chuanin isang ni som ni paru guidelines thar te po kan han nei ta chiang le zwalin kha chu kan soi chhozel tura han ngai ta ela ti chuanin hei ILP chu changa Mizoram chu i kan wa nei emema i sarkar malak na sang te i thlop tu NGO te po kan nei tha shira ni ti chuanin endi konga te felfai taka kalpui ni konga mo ye central YMA te po in nasa takin hebizo hemi konga hanin e sarkar te po an han thlop china e khata hanin hei pu MSA kan han som ve thunganga ani in ILP chungchanga YMA te malak na te le sarkar an thlop dan te po khamin han soizau success tha ome ole along ome hei venia tourism chungchang kan rama mikhwal lo lutte kan lo dot sam dan chungchang te kan mikhwal nei thin pun chho dan te soi hona tura YMA te min han tel ve a YMA ayo in kan an thu ve nia ma sain lom thu kan soi chuti rual ro chung kan ring rol lo na lam deu mai hi ni ve a ka ring ani ring rol lo veti lo chuan kan a member tamber le apol anga huap zau ber kan ni wain kan tel sa reng tho ve boka chu wang chuan ya kan pol ayo soi the angang te han soi don la nia ILP izona chungchanga chuan ILP a hianin tun ma tangin YMA hian he inner line permit ani na ang takinan mangem ti te sponsor tu ten an 3M ti te le tin namdang kan ram bikin kan khopui le chevela omte permit an lo nei reng em ti te hang kha check le zon chua ko nga hianin sarkar hi kan theng angin kan thopui thina sarkar te kan an hril loka bikin Home Department police lamte in hril lokin tiang chuan YMA ten ILP check run pui kan nei don nia te kan tia tiang chuan kan lo check thina tun nai hian mikhwal kan raman lo pun tak zela hian ke ni po klem chuan kan hoi her te kan ti dang lama tin hemi na thok tura ron omni lo temporary inner line pass ang chi tourist permit ang chi te hi chu tun naya po hian kan malu tuklem lova hemi kan raman ha thok tura ron omte hi ani deuh ber mai YMA te na kan han tin zone chu heng mikhwal local te hi chu inner line pass an nei dana po hi temporary takani wangin an man zo ma hian an le deuh tlang pui thin ten kan hria kan lo hriat chin le kan zir chen china chuan tiang chuan kan the angangin sarkar amala tu te kan lo pui bom ve thina ni alom hle mai ILP a hen sponsorship hi angaya an sponsor thina amaro chu
a sponsor tu te hen in an sponsor de khan engna chenge Mizoram a hen aron tho tak te hi an re zui lem hen ka ring lo chatelai chu an ron soi fi chotur angai ila mimalina sponsor theti ai chuanin private construction farm nei te mo khatiang lampang hoi de ulak te kha sponsor theitu ate po hianin dan te hi nei tai la chutiang a chuanin a fel fight henga anni ka chung tik lai po big po thereng te po kha anni dona ba ka na thok tu tur ma mong ngoi kha anni dona wangin a fel fight zo lo mo le o ting dan te po ko lo ne ya han soi jet phot te se ni chiang le zwali ni kina kha kha chu kan han soi chun som le zel tura po han ngai tai la atir la ma han pire chele khana soi to up tourist kan punja te report chang chang in alandan khanin sang ni som ni panga sang ni som ni paruka khanin anpung khwaljin anpung sa mema achorwalin thakata noi khat chuang tourist an omang te po in report khanin an hantar langania ti chuanin khangji nga khanin rampon foreign tourist kan ti zinga khanin Myanmar changalu tan tamper ti han news report chen khata kan hua khata hanin Myanmar changa tamber kha chumi pui chen khat kha chanin makte po kha kan han ti dewani mo achan chu Myanmar rambuai wanga ral tlan te an hun lai te po an lo ni bok nen khata hanin engchin hinge tourist kan chiar tin domestic tourist kan ti tele forest inge tourist kan pun nante khacho ni atilam po soi to thauta a Mizoram ron lu shim hi tourist kan siarem ti lai kha pire chali khan min han chang se helai tourist omzia hi tir pera soi fia julin ka sha United Nations World Tourism Organization hin oma heta top level a khamite khanin khovel pungpuya tourism himin kai shwai tu anitani khata khanin tourist definition hi anon siam ta kha rampung pui hanin kan follow ta ni kan zom ta khanin tourist omzia chu an omna mun achang khanin an zin chhuak tur anitani usual place mani in atangten kan an chhuak anga an chhuak kha hundanga anwakal ana khanin kum khat ai taman cham lo tur ani ta ni chuan kum khat ai tam an cham lo nga remuneration an nei lo tur ti omja chu an vein hlo lo tur poisa kha khanwa anwa zin na rama khanin an vein hlo chhuak lo tur ti kha tiang khan enge a definition kha omtani chuwang chuanin tuna hianin tourism po hianin tourist arrival data kan collect hianin khang te po kan infect hawa chuanin Ministry of Tourism hianin format hi an ron neya state chang ina kan guidelines anga kan follow kan zom ve tur angkha kan nei ve ta ni chuan kha ta khan khami hmang khanin tourist arrival data hi kan collect ta ni chuanin ta khanin tourist kan let le lok tu chu tourist kha a definition nol pui kha chu anita ni chuanin tourist ta hian mi chi shang hin omta atir bera chuanin domestic tourist kan soi masanga domestic tourist chu India ram chunga India ram chunga veiwak entirnan Delhi mi te no Haryana mi te Bangalore lam te poni theya yang khanin India ram chung an veiwa kha chuanin domestic tourist ang khan kan chiar mi ta chuanin domestic noya khanin local kha omle ta local chu entirnan Mizoram chunga khanin ke mani mizo nge po kha kan chung nge yami state chung nge yami kha kan lo jin kwal ve chin ta ni chung kwa te pon tenzo la ten varia ka da cham di la te yang khan an varia kwal ta khang ho kha local tourist kha an ve vek ta ni chuanin kha chumi pya lama chuanin englo one day tourist le he excursionist kan ti ang etinan aizola chingin re ekten vakalaria lem lawinan hole a tiang ho kha one day tourist no pen excursionist kan ti le ta chuanin chumi zong pyalama chuanin foreign tourist kan ti international tourist kan ti ho kha an omle bokta khang ho kha chu Indian passport nei lo mo ramdang passport neya visa ngaya lo lut te ang ho kha khang ho kha foreign tourist kan ti ta ni chuanin khami tourism on purpose of visit kha ahwap zaw ve thawani chu entirnanin holiday te khang ho tourist zong tu na karan soi ho kha on purpose of visit kha holiday te ni theya chuanin religious purpose an kan ti hei in khom na thil sa khwana thil angte ani theya biak zin kan ti ang chi mo diang ang chi te chuanin englo chung kwan vat lo te tiang kha le conference sakal tur te mais tourism te kan ti ta khang tiang ang te po kha an ni thei ta ni ama ero chu
heng ang ho hi I tourist a hian kan chiar tel lo hi kan nei ve tho pok ta khang ang kha hei englo in hlo tura local angte I enge moi lo ni lo ta se ina te po enge abik takin Myanmar mi le sa khani chin khat iron soi dewa in ina te mate angten kan no hei enge ompui angten kan no chorta khang tyang kha chu kan chiar tel lo wa chuanin I khita zo khathara te gate omta ni border gate oma khata khan ni tin lo lu ta chwa kan omta khang ho ka tu ma kan chiar lo boka kang tyang day transit anti ang ho ni khata ron kala let le ho tyang ho pokha tourist ta chiar tel an ni lo ta chuan border trade awanga veiwa kho po hi tourist ta chiar tel an ni lo tlang pui pokta chuanin refugee kan ti ho po hi I tourist anga kan chiar tel lo ani kha I karat soi du chunia chuanin Mizoram lo lu chim shim po hi tourist kan ni vek lawa I tourist chu khatyang ho ang ho tu na karon soi ho kha tourist a chiar de ubik chu ani afia wing ka sia pur Andrew hanin beldu anei ta hanin kan hat som ti ang beldu hanti chuarin han zole da to ni sela kha pi re chali khan han sui chiang view mia khami ni khan chuarin kan tourist nei ho kha member khan tam berti kha khoi statistic atang nge katlak ti kha ino the viewing karinga tunai hianin ral tlan hi abikin han soi ta zok taila he kan revekta tunai hin ral tlan hi voina kan chinche dana chuan mi sing ni sang ko janga somsar le pasari chu member big anita bangde satang te pokan ni thota kha chu member big kan se wang kha soi ta me tela kha ni khan chuarin a technically khan chuanin tourism ni talo ni tuna sarkar hianin biometric enrollment te poi kan te vikta garantia 98 point something well 99% kan ting trep to in te poi hemi foreigner identification portal kan tia chunga chukan tia kan chin se thlap ani khang khani ta chu bang chuanin kha mian baratanga tourism tamperti kha chu adi chi alomi thini kan ti ni chu ni chu ti lai ta ka chan ni kan bel ve du zewa chu abikin tunlaya website te social media le shanga hei chanchin thar website te po lo lwar ta em chan chu newspaper le chanchin bu chhar lo tam takan lo am to ta online na chhar me te nom ta ni khatyanga khanin an headline a hanin khang han ron mang ta china ni chu khata hanin ni chanchin bu mi te kan ni mo khatya anga jak chen kan ni chuanin khoi da tang e kan source ti te po kha poi mo vya win kan han sha a mi poi lama changa zona om thei ang chia enge headlines mi te chhar du wang no han siam te po kha kan ti lo te po chul ni in kan han sha ni khati la ya khan ti chuanin tilai soi kha adik cheni min kan video de bo keni de pon thawa an en dula tunga wang a chung le apon a thupui in milmi lowa title da hi ombe boka chumi ani wang chuanin kan su khle ga min share tamse view tamse tingon ngon kha thil dikan ni lowa chu tiang te chunia mi ngene tourist khwaljin sangni somni panga somni pro mi noi kwale singret borvel anom to laikara Myanmar mi an tamberti hi chu adik lo hul hualang te hi ge chu kachiang ama san chu foreigner om kan ni ve thowa Myanmar lama kan mizo unau oman tama hetiang noi ko la singre da hin achan ve poi ti thladon ateu lo mai ni sang chuang ba khi an om san lo ni ke mani ai kanom na po hianin khatiang jong kha an ho vek ngai chong lo voi le khata te chu tiang te ni wang chu ni tuna anon soi kha dik chia an data la khiarin tlak lo di kha lo se phot tai le chu mi ni ro le ro chuan khoi tang rong kal pon ro se Myanmar Bangladesh pon ni se la sap vai pon ro se khol jen an ni chon khol jen anga kan ngai mai kha a tha chu mi khami ram tiang zonga a statistic han nei che po hi a tu lem lo chen te po tam taka chuan in omin ka ring thowa chitela chuan soi bel ta sela nakena protected area permit chung thane po han la ron soi don khatilai kha a vei oma ngai mom de tak te pom don chu kan la soi zau zel tur po ngai la thome en lo pu enju kha kan han zo chun zo me nga ni china han soi to guidelines thar chong chang te po kha sang ni som palia kum som chuang kan han man nuwa ti hanin athar te po kan han ya ingi adang lam na te po kha sha ta chak oma tin chumi mai pya lama chuanin hemi foreign tourist tan registration le security protocol chung chang kha ingi om ti kha min han soi sakbok la en khupani adang lam nak ti kha
heaven kan topic te po hi Mizoram tourism mat clear him na le dan huai kalpui dan turtin ya tourism rui me ya he tourism lo pang hi kan dot khop kan ti don nge chunga chuan guideline siam tu te po hi adin kan ngai to wang ta adang lom da tu mi pakhata chu khami atai kan ti kha din chi rang khang khom ta sang ni le som pali chu adin kan soi tong kha din enge chinga anga ni chu chili te pon ti thenga provisional ILP kan ti chu tlem dang du hleka bulb ya enge atam hu ho du hleka hemi labor force hanlak na khani ta pon ni sela temporary stay kan ti kha tu na sang ni le sum ni le sang ni so pali khan chu arin temporary stay ti top khan kan da ta ni tu ne ro chu ani sang ni sum ni le paruka chuan tourist ILP tin kan thak ta ni chu enge elo khop me chuanin adang lam na le em chu mi tourist ILP hi sponsor tu pongai lo 30 days an mang the don ta ni sponsor tu o mi lovin aro kal thia 30 days kha ani nga chuan hei hi a the ram chun online na ti vek tu nia online en ti vek anga thi pon wa kan hei kan dichina ka soeng kha din kan om chho trep to chuanin a unique le na chu atir hemia a tourist ILP kan ti temporary ILP stay kan ti te kha a concern deputy commissioner te le home department tempek thin ta tu ne ro chuarin directorate tourism hin pedon to ta ni tam takhi an pedon ta chuarin khanin online kherlo kha aron lu na chance khau ve thum be ya ta vireng te tang mo bairo tin mo te ron lu tanga online ti thiam lo te pod lu mi thia chuanin khamia entry point atang khana ron lu tanga amero chu kha an ron lu atanga 48 hours a khanin directorate of tourism in report fikang boka chu kan du view ni chu a tourist lampang khamo kha anita chuanin heng a bikin han soitela tu na sang ni le som ni le paroka hen chuanin a guidelines a hen chuanin kan han eng opera chu inven na lampang te pakan dora chun a rem na ti tiang an na lo mi the rem na ti kha khatengan enforcement lampang te po kan ti chak via va chun fines te po kan omta la om mi lo kha first violator kan ti second violator an poka chuanin that anita tha da phe khan chuanin cancellation kan ti kan se langa an mani rama bok kan thon le liang an mani on expension kan thon le don ni chuanin hemia enge a choi tura te pok kha ti kha kan nei du thap da ma che on the spot kan facilitate vele da pakhata chu khati kharin without the ILP dilwin aruken lo lu ta sela detect chuarin ti kharin poisa kham muran choi tiranga chon deputy commissioner te khan on the spot ai mu khan ti kharin ILP an apply tirang ti kharin chuting zel chuan temporary te po tourist te po an nei lawani chuan amuna an apply chop tirang apply tiranga an dulo ni chuanin thon let khani mei don ta chuting bok chuanin tourist ILP a biken lu taila 30 days khaluni ta 30 days an omchi khan regular in an apply tur ta ni khatera chu sponsor tu an ni ve khangai ta a mai ro chu overstay lo manga loi thubro do nam khan chuanin kan choi tir re do tho khathil khabo je ta ka chuan enge party khanin a hrim na po hi rinai na natal ve view me ya party khanin enge zathum cheng zathum kha ni tiran choi top donan kha an apply le ma lo chuan kha omda na ni ta tahan kan tlazem lo nge hemi overstay angchi hi tunai te po hin an oma shit te po kan ria ta chuan Mizoram sarkar ina ma alak a hi chuanin airport borvela ma lo lak tak hi oma chu ting te chu ani wangin Mizoram a khwal jena kal te hi anin dan hi kan zom hi angai khop maya se sarkar ina min chan pui thena min ngeneng min tum hlom thena chin hi ngai poi mo sam ta ila chu tiang ni lowa central india lampanga vai lampangina action an lo lak to china hi chuanin se sarkar tangpon mizo ni thoma ila in pui thi kong thom taka chona har sa thina chu ting te ne wang chuan kan overstay lo sam khadalang thapa kan ti kha apoi mo don ni te po shata ila a thome kha a soi don chu soi tur ta mang re khop me ya chon sponsor tu te po hi
tu na chuanin hei sponsor tu te hi dik chi chuanin kan hre tho nga social media te po eng baza kan hua chunga chuanin an sponsor tu pa an mo phurna kha an hre manglo ni hemi a phe ka khan a parvit phek le lam khan keu te la sponsor te mo phurna eng baza umta ma chi kan hlam che khop mea chuwang chuanin ma ni du hlek po khanin sai ra nga tanga an sponsor kha long tlai lama khan lom di mea te khanin mi fel kan ti miang kha te nga eng responsible citizen kha ni an lo en chen kha din a sponsor tu te kha han be kan tuma phone te pon la thadu manglon ti kha pui khop be chuwang chu sponsor tu te hi hianin kan eng lo view to dona kan monitor view to dona tian enge cheng engmoza kan choitir mei ba ka kharin kha sponsor tu bi ka kharin thila ti suala ati thadu lo di suarin akum ni thleng next 2 years te tiang chuan tu ma sponsor thelu turin kan siam don ni khang te po kha adita than kan tlasem lok an va sponsor hianin ani taka chuan an mani hnuai thok tur sponsor tur ni om taka hi hna danga mun danga thok tur hian sponsorship a theilai te po hi kan sarkar hianin en fia ta sela atir kan han soi ang deuh lek khanin I vai atlang pui ron lu da chu helper turte mystery turte ni a dora thok turang chi tam tak hi Mizoram sarkar hi na hi pe phalim ka shelowa khatenga ron kala ni kha chuan kha na nei tu khanin sponsor mai sela cholut mai ta sel na thok tur kha chu tilai chu tiang zong chuan kan kalpui te po atul to a chu tiang ni lova an sponsor an la lut to pa an duang zong na thok tura an ron lut emo in titla da hi thilom ve theina chu tilai chu sponsor lo de thin te khanin ngai tu na film kan man kha atul tak zet ani khating zel khanin PSU kan ni mo private farms an ni mo khang zong a te po khanin choina tur kha zel ta te khanin an tam da na zir khanin ti khanin chhozel ta ni choina kha khani ta chuanin engpon ni sela hing foreigner kan ti ang ho bi US te le khoi mo Europe atang te pan chu India ram pon atang ro kal ho zong kha chu ILP hianin home lo dan oma ai lo lama hian hemi foreigner protected areas order 1858 hei hianin ani kha chu kho khera hei Mizoram hi sang ni le som atang khanin suspend charger ni kan hanglo charger ta ni PAP kan ti me protected area permit kan ti hi kan hanglo charger a sang ni le som ni le pali December tang khanin kha a suspension order kha anron hlip ta sia chu ba chu kam man nge nga Mizoram po hi na tira phe chu kan buai khop mia chuwa chuarin online khera kha foreigner te kharin an ti ngai box sia Mizoram ro kol tur poin chuan chumi pelama chuarin India ram ron thlen phot khangai ta ni India ram sim ka ta khan phan te kan lungai ta anta kha boi thak khop mea home department te pot ram chakan boi agarin khop mea chu anni kha chun kha PAP kan ti me protected area permit kan ti ang kha an ne chon ILP hi chu apply ngai ran to luwa kan da do leka kha kan sui zaw le lukanga har sana tam tak kan ne ya a tourist nge tourism department te point boy du ka hria tirama po khanin asia lo angreng khop me khulama te poing mon na neute boy te po ka ran tonga chu achan pakhata chu notice states who here in Kolkata khu ka introm vek tani FRRO kan tita chu kha office kha ka introm vek tame EFRRO portal tanga kha apply vek toran tita sia chu wang chuarin anan apply to nu kharin permit khan pe thele lok si lofa an ticket kha anu la to box le puite ron thling ta ni without permit ang kharin khaten kharin boy no khoma chu wang chu Mizoram po hian ke ma din kan de nge hingai ni hi kan tia tu na hian kan boy pui me ka relo te chuarin enge thil ti tur ang ne tangan ti chuarin tun thato pa ni lo so thale vel tang chu kan function the to mi arin oma khami ni khan chuarin foreigner engmaja Mizoram lo lu du te tam pok harin all sam to ti lai thang kan permit kha kan lo pe the to do ni chuanin te lai kha soi zau nge nga ya achan chu khatiang wanga Myanmar tang kan mizo unau te Mizoram rongkal Mizoram chuan thleng the mai mar chu anon le dona Singapore te America te poning chu ta han Kolkata te Delhi ten boy china he thila hi protected area permit awang hianin mi pakhat hianin engla kengde soeng airport a
เจ้งสิงงานจอยเชียนนี่จุดที่เราจะตุนนายปอกันเชียนเตตั้งเนื้อบวยเนื้อเต้นออกมาเช่นขัดจูกันเมื่อเช่นไงไม่เราจะเป็นมีรอนเบียจะเตียงขัดเตียงชวนนี่นั่นเองที่ตุนกันที่ตาที่มีรอนจดตกเตปอารมณ์ทีนะชุดเตียงเต้นในวังจนให้ที่ไรจะมิโซรัมสุรการเฮียนินทัวริสกันงาเล่โซนละตูร์เล่กันทัวริสเกมันนี่มีรอนโกลตุเตฮีค่อยน้ำค่อยรำมีเดปอนิเชล่ะขวดเจนนี่นั่นแหละขัดจนกันเราเวลคัมเวกค่ะอันง่ายชุดเตียงในวังจวนให้ที่ไรฮีมิโซรัมสุรการเฮียนินมุมัลตะกันในชวนินขวดเจนนี่ตุนไอนะสาเฮียนินกันในเล่โซลังอ่ะบ้าขัดเตียงอ่ะด่านอังทับอันติดจงอ่ะ registration เทปออนไลน์นะ form มัน fill up จงปะบวยนั่นตกขนมเท่านี้ชุดเตียงมีแต่ชวนินกัลกัตตาแอร์พอร์ตเดลีแอร์พอร์ตอัฐกตู้เตนันหลงมันสีขจวนินเจียงเสียงอัฐกขันจอยตาขัดเตียงนี่วังขานินมีดังแน่นะสุ่มแหล่ไปขลุตาด่านอังเต้นขาสุ่มแหล่ไปลู่ตะโปค่ะอันหลงมั่งเอ็มติตะโปค่ะยังไงตัวนั้นติดทวิตกันนี่เจียงตามมันนี่เจียงเสียงเดี๋ยวชักกันรู้ทริงเซลทรินเสียจุดที่ไรสู้เช่นมันฉะนั้นมันเราตีไล่บอลเวลเตปโอฮีอารมณ์เวลเจลจูบังชวนมุมันตะกดานกันนี่ฮีเกมานี่หิมนัตุเล่เกมานี่มีรอนกลอดูงอยรัลลานะวังอันช่วงเล็กขัดอมเตรอนกลอดูงอยช่วงเล็กไปตั้มตะกรอนโครัลตูร์ซีเตกันเราหุมหิมเทนตัวเตปอนเองที่จงหันสวยตายละช่วงเล็กไปตูริซุมจังกันเราหัวเทนตัวเตปอนเองที่หันสวยตายละมากันลาเกจุจักตะกับมาลาเกจุกันตีมากโมนี่โดนอันนี้ปักขัดเจียนสวยเลเตละขมินีว่าคาดินเฮมีอาร์จินตัวง่ายอังจีเตียนลูเวเลตาจัวดินresident commissioner Delhi เล home secretary เล tourism secretary ที่เฮียนินเป็กเถนะอันนี้เว็บบอกนี่ดีค่ะกันชากิมิมโอชากิมิมตักเลกันชาเนี่ยอารมณ์ผมก็เลยค่ะตัวในหันสวยอังที่แรกนี่เนี่ยรอนสวยเฟียตาhome secretary เตเล tourism secretary เตขันเองหมดที่ละมิโซรามารอนกัลดูเมียนมาลำพังกันมิโซอุนาเตปอนิงารำดังจุมิเปียละมาชวน US เตปอนิงออสเตรเลียเตแคนาดาเตปอนิงมุนช่างช่างมิโซเตค่ะอินเหล่าทอนชินเตอินมังอันที่นังชิเตค่ะที่ข้าชวนจิอมโดนะอันนั้นสังขลาเฟตาอุละจุดที่สุดนารมจังไรกันสวยเฟียกันสวยเจ้าหนุ่ยตาเสลช่างpermit te khap be ol sam takin ti khan khwalzin te sam khai na turani ta khang in na sa takin tourist hib na konga po ti meng tourist abus nge yang ti po kha arin the ani ti chuanin hei pu address soi kha ka than soi bel lok tu chu hei home department lam hi an chunga hei pu Andrew ho te hi kan an chunga kan lom em tourist permit kha I ILP atia khanin tourist permit kha ashang khan om to don ta ni I ahma kha chuanin ILP ส่งค่ะกันค้นคมเราเท่เราว่าฉันสู้ตุงเอทัวริสต์นี่ตุงเอทัวริสต์เราค่ะกันเชื่อช่างต่อสิเราว่าตัวนั้นจนช่างทัวริสต์เปอร์มิตอมขจวนินตุงเอทัวริสต์ตักที่ค่ะกันเคลียร์เวทเหตุตัวนั่นนี่กัน data พวกค่ะ accurate เหตุตัวสอกตัวนั้นตัวตัวมาไอจวนินก็ประคัดกันทันสวยเดียตัวนี่เช่นกัน arrival กัน tourist data กันรอนสวย25-26พวก 9.8 lakh กติค่ะ local tourism มาเตลติค่ะมีผู้ให้มีเชียร์สักตัวนึงก็ตัวพวกตาค่ะ local tourist เกี่ยมาอันนี้เขาพวกกันเตลเวกติค่ะข้างที่พวกกันเตลนี่ติค่ะก็สวยตัวจูวังจวนินขัดที่ไรขัด local tourism เตอันเตลที่นี่ก็ชวนเองที่นี่data พอนอัน collect เทโจเลยที่ค่ะการเรียนรู้ชวนอะไรออกมาตัวมอไอโซลปากค่ะค่อยมอหันสินะค่ะ tourist เราอาหารนี่ที่เชื่อตุรกันตัวที่เนี่ยอะไรเอ็นดิกตัวที่ไรการเรียนรู้เราออกมาเองที่ดักชวนินเราเชื่อเทรนนี่มั้งforeigner อันนี้เราปน domestic ปนอินเดียมิโซรัมปนจังเราก็ส่งคำอินเราตีอังเงตีค่ะกันสวยเตลดูพวกกันเนี่ยอารมณ์ผมไม่จ้างอินกับเชียร์ค่ะแต่ฮันยินเราลู่ตะเปียงแต่ค่ะสินชาเราเทค่ะอันนี้เสียเราค่ะมีเปอร์บิทค่ะเอามาเนี่ยค่ะจานี่อินปุยต้นนั่นนี่ทัวริสต์เราลู่ก็งานเลยให้เตล่ามาดีพาร์ตเมนต์ลำเตปอันหัดทนตั้มตะกะค่ะเนี่ยนะปุยไงโดนอันหันเชียร์ตาที่จานี่ให้มิโซรามาจานี่ community tourism เตปค่ะกัลปุยวาร์ตัวเตปอนกัน tourism minister ผู้หันสวยวาร์นะเสียมาที่มิโซเตกันโจมไงนะเตที่กันมิโซ culture ชิมเตปฮีเงี้ยควาลจินเตหีบนะอัตานะทิลปอยหมดตะกันยี่ติเตปค่ะอันหันสวยชีนะดินให้กันเชียร์อังเงิน traffic
traffic to du to car I horn kan han met lo ringot te po kha mitam takin ron mu chak jinga mi kha an han te anita ni mizo kan ni na angin I eng angin nge hemi hi mizo te mizo na a hi eng angin nge tourist te hi nan hian apoi mo ti kha poi me za hi kan han zo dei te ang berker chu na ke ni wai me te na kanan ngai poi mo la ya chuanin hemi ram sang te po hian mi kualan dong song thinan nga thina ke ni ram po hi tu na chuan akal po na te lo tutorial ten min lo kal po to kan ram moi na te du om na te hi nam dang te pon min ron mu puin min ron thlir puyan cha kan ron kal ta zel ania ta chuan ram then khat te thlirin engeni an mi khual te na an tourist te na an ram an ching phul lu tuk te an dai der na sak na satu tung chi te khaum thina chungang laka chuang kan film thena hian hemi eco tourism lamte tin a sustainable lam tur chi ngeni mi khwal te lo kala ke ni pona kan hlok pui reng thena tur ten ron kal reng thena turang chi lama he angai poim om kan tia chunga chuan hei tourism department ten tun na ya tho ho dan tur kong te kan tapa kan ram ta na thatur le kan ramathil thleng nge tura hi chuan wai me te pon thei top lo chhuwa ve hi angain kan ria CC meeting central way me CC meeting chuan tho ho ni se ti ati chuan tho ho dan tur te tunai kan induang meka tuna tangari lo te chuan tho ho na thutlung te po kan ziak thei tura kan ngai chunga chuan wai me pon ti tur kan nga don khop maya mi pui mi mir shim mi khual don sandan konga inzir tir na te tin soita kang khan kan rama mi khual an rom kal reng the na tur le ke ni point na kan lo hlok pui ve reng the dan tur kong a sustain the dan tur hi mi pui te ne na zir tir na kal pui kan wai me member te na kan hriat tam te ngai kan hria chu tiang konga te chuan kan ngai tu na kan senga tin chu ba ka hei ramdanga po thleng fowa kan rama po mi khual enga mo zat kha kan da ta ne pe chuan kum khat chunga nuai kwa nuai som te kan hol chhota khatiang ani kha chuan mi khual mi thatak kha kan nei vek ring lo mai theya hanga khan kan rama enge mo kan mi khual ten thil poi ron khoi palta sela khatinga khan eng tin nge kan lo don sonang ti te ten angen ram anga kan mual phona thleng theilaka lo inven theina turang chi angjong te kha kan ngai poi mo khop maya khanglam pangjong in jirti na te tin min har satna ron to kan i chuan ke ni ramanga chuan kan van nei na pakhat chu khotina veng tin deuh thowa wai me branch ta kan neya chunga chuan eng har satna po tok se emo pui an ngai emo tran pui an ngai po pui thei mai turang wai me tan lo in detail sa angemo contact person turang lo in road sa angjong te pon kan malak na hian a thanga ti te chungai to na chung kan nei to chung te chu real road chuan an om dewatin hei kan culture hrim mizo te kan van neya a hausa kan in chei na te kan in thuam dan te kan khosak phung hrim te nam dang te tan hian a mu nom tham ve a chutinga han choilar ko nga te tin chung mang te a sum lo lak lu ve thei dan ko nga te po kha engwai me te pon thei to pa kan nam lam te kan zai te mang te pon emo yang khang kong tin reng ena chi thein kan ringa pen chu lo la chuan hei branch sang te hian mun le ma tha tak an nei khotina chunga kan mun le ma te chuan nam dang te han thlen na han oma nuam an ti thei dan tura lo ruwa man ang zong te po kha kan ma lak na hian wai me te point kan da chunga nga ti te po ngai to na oma chung te chu kan ta lang du ani mi te kan hi pueme sa soi ang khan mi te kan hi at kan rama non kal chak mek lai khanin dan le dun thatak khak nakin zelatan kan nei kha apoi mo em ani ti kha achang em a ti chuanin hei kumin kum tirlama kan finance minister in hemi budget a phara khanin I economic service sector a Mizoram budget za asom ni panga don lai khachu hemi economic service sector a hanin da ani ata chonin tourism mason na tur po omani ta chuanin chang chu tourism a hianin mason turin thei to pin sarkar te po in chanan la ti kha achanga ti chuanin hei pi rei chali kan zotanga tourism
department ina in ma chop sang sang te avai chon soi thei don lawa atam don ani amai ro chu apoi mo iti zwalte amo lian thabiti angkhamin han soi sakla ya soi tori atam khopa kan pa chopi ke ni chu department te ti lawa kan malak ni hi alian atam ve angrenga malak da han soi tak tak don phe chwadin program shan to banga yang ti deu tho khan ya tu na hanin kan budget hi state budget hi kan soi support anga atam fok lo ni kan state hanin be ya hanin to han wai budget estimate ha noi sang khat za somkwa pathum vel cha hi budget a han tourism a han min allocate ta khata khanin 79% za som sari pakwa hi kan salaries le wages a hadin akalta ni chuman chani kan na thona tur ta kha chu atlem na tukta noi za ni somnga vel bor chau kha abang to ta ni kan na tho tak tak na tur khanin ama ero chu ta hangan ta sebdong nge vaibel che som pakhale noi som go pathum noi sang khat za som ko pathum bor vel ha tourism ina kum sang ne som ne paru som ne pasare ta na an budget an sum le pai ne ne a chuta za som sare pakwa chu an hlo le maintenance vel thil sang sang kal tur khaneta development han ti na tur tak tak zo ga chu za zel som ne parang bor vel chau kha aneta ni heti light point che hi ne PR lal ro dingi kha tourism director kharon ni sela kema chun ka du na chan le ka o na chan chu anita chi a chan chu North Eastern Council NEC engma chen alo tel to a sumle pai hailu dan central project tanga hailu dan kha kong tam tak ka shedona ni chu telai che chu khoyama tuemo MCS senior to wangle director posan chel the wanga tourism kalmang te poni sela a hailu dan sumle pai hailu dan tam tak washa silo te posanon da ai kha chuanin ani kha roinon kha ala fu na post la hol tira kha la vontel tira kha la fu zo na kha tani chu tilai chu nia kan han ti deu sham na chan zo ga chu ti chuan pi Rachel hiron soi fi zel le ta sela remchang lai kan no put chat le don nia state record kan in khat lawa ke ni chu central atang ten funding hi kan mulut ve na sa ni tuna po hianin project sop ni panga vel kal lai kan ni ta kha tourism hi tu na changa kunga chuanin kan danglam don tuk ti kha ka sei to a tuna kan project chu somni panga kan project chu avaya achut po khanin crores rukle sobriat pani velbor anita ni a total project cost angkha chuwang chuanin ta khanin so wantong tepo enge ropeway siam kan tumta chuanin champhai lama tepo development atam mema ke lungya dam tepo enge thil mun nuam lu tuka kan chwa do na ni chuan conference center champhai tepo lian pui chatak kan sadona thenzo lamso enge Ministry of Tourism lam hianin aran ngai poi mo wangin thenzo lam so ikan promote na sadon tuk bokta ni chuanin ka soivek seng lawa unity mall te po alar ma tu lai kan sia unity mall te po mall chalu tuk kan nei kan be se ta chon puya ta hangan tla jabrok unity mall lampang te chu sum do na trade and commerce emo industries lampang kut om jok tak hi ania ngatinge tourism department kuta tourism lampang department kuta hina om dai tilai kha makkalo ti khatilai khain ngai dan de poron sei vete u Poka 127 crore lai ani kha khang tiang mol khami mol te po khami kan zo me chuanin khita kan omve kan be se ni chuti rol chuanin kan project chaw lawa puhian ma kan lana CMM kema ni hnuaya hianin tourism service provider kan ti ni china ka soito hotel te tour operator travel agent te tour guide te tiang hang ho restaurant te tiang ho zong kha an omve ta ni allocation of business rules 2019 na khan heng ho travel trade tiang trade ho hi ke mani hnuaya khanin minda to awang khanin sang ni som ni khanin covid lai ka timea khami lai khanin hun kha kan mang changkaya Mizoram Registration of Tourist Trade Act te tourist trade rules te Mizoram Responsible Tourism Policy ti dekha tiang ti sang karon tuanga chuanin sarkar in min notify ta 2020 le 2021 chau kum chau khan chuan guidelines sang kan siam boka guidelines for homestay ti te guidelines for tour operator tiang ho kha chu
kami noya khan tuna hianin kan tourism service provider te hi ke mani noi han registration hi kan kalpui char bokta ni tun din huna hianin sangkhat zariat le somni parukhi tourism service provider kan noi in register to kan ne khapwa I anin register hianin I sarkar revenue po apung ve ani chuanin I khatikhanin anin register kha ke mani laka khan anin register satle ani lauta I enge awareness te kan pe a training te a thein training te kan pe bokta chuanin tun hnaya khanin ni kuma chang khanin empaneled expert member kan tia mi som panga kan hire rapon lamni enge tourism and hospitality mi thiam tak te I master degree nei te tyang bachelor degree nei le experience nei chatak kan hire khang ho khan tun kuma khanin hemi kan registered tourism service provider ho hi Mizoram pumpuya khanin ankal kwala an service standard te achato kem an thiang lim to kem ti te kha I an check kwalta ni chuanin tikhanin report hi atuna han aron lut to ala lut kim chalo dewa chuan khata khanin an report base khan tikhan ma kan le char dona tyang khanin ita chuanin chumi chau lo po enge festival te po hei wow ang zong pon wow department ti te po kan so lu tuk ta tourism hi chu yang kha angai chang hi om ve ni achan chu I festival hianin mi puya ko akowa I tourist hi pa I enge festival hun lai hei festival season aron thleng chaule dona bar tha te ron ni chaule ta khanin hei na sin te po na sin te winter festival le tlang pui music festival ti te plug and pay te po avoi khanna tan kan nei dona tyang ang shang kha festival calendar ra kha kan da to ha tyang te kha I kan la hwai hot tour chauze lanya chuanin khami pialama khanin hand holding kan tia bana kai scheme noya khapo hianin enge tourism noi han trade pariat lai hi thlan tur hi om ve ta hanin I loan hi mi som ni pani vel kan pe chuak to a chuanin unati scheme kha alar lu to ta unati scheme a hianin tourism department hianin consent to establish kan pechina chu tourism sector noya I enge maladu ho khan consent to establish kha ke mania khan aron deal phot khangai ni unati scheme an avel an deal ma khan an apply ma khan chuanin kha unati scheme noya po consent to establish kha mi somriat pali lai kan petota chuanin kan how to te abik takin kan minister sa takin angai poimo ka soilan do thelo chu community based tourism hi angai poimo ta heta hianin mi puite tourism hi I englo sarkari na hlok pui tur ni lawa mi puiten an hlok pui tur ni ta lai kha ge chu ka pom lo sarkari na hlok pui ro chi mi puitan hlok pui ro kha chu theilo ani community base a chuanin mi puite kan hlok pui tu ni sarkari rol na chan em tur chom lawa sarkari na even mo program ava siam khane mai ta community base a kha chuanin chu tiang ni lawa azawai anga thlir chuanin sarkari na sumle pai alaglu theina ber revenue a generate that theina ber tur chu tourism hini department dang zong a in tourism hin chan chanai thaber chu tilai chu department ina sarkar ina hlok pui na tur kan ngai tu don lowani chuan Mizoram a hireng tikni ya ma in todel na khua hi kodon lova tunaron soizo a zone lai ta kha kema chuan ngai mom ka ti am sarkar in hlok na tel don chuanin maso na tur kha au kan nei tak don ti kha ke ma jung karil ruwa lolan da ne chuwang ju kan ngai thanon le long ti lai kha kan how to te abik takin kan minister sa takin angai poimo ka soilan do thelo chu community based tourism hi angai poimo ta heta hianin mi puite tourism hi I englo sarkari na hlok pui tur ni lawa mi puiten an hlok pui tur ni ta chuwang chuanin kan festival anga te post stall tam tak kan lo nei ta I ta khanin entrepreneur te an lo tam ve to ta te anga te khanin entrepreneur te khanin enge stall te an sum don te khati khanin an ron pho chwaka tam tak khananin shela tyang kan festival a hianin enge kan soidu chu revenue hi atam lu tu kani acha tyang te khania atam lu tu ga soisen lo ne marketing la ma te
social media แต่พอเทตัวเป็นจันกันหันละเชาเสียละจูวางจวนเทตัวกันชวาเวตักเจตนีที่ข้ากันสวยตัวนี้แต่ฮันเบลดูกันไอ้สุ infrastructure ดินนั่นตัวลำพังที่เซนทรัลมิรอนเปลุตุตัวเราที่ข้าอารันสวยสวยตัวนั้นมาชวนอาจารย์ติระขานtourism department อาชวนิน tourist lots เตะขัดยัง facility อวารีเทนตัวอวารีชัวเทนตัวรังชีข้าเซ็นทรัลสุรการพอดรองไงไปหมดที่เนี่ยตัวนั้นชวนข้าอันนี้ตลอดว่าอามาเอโรสูกันรำเลยลุงมวยนะอันนี้อังโลเอามังจุดเตียงนี่เราเกี่ยมันนี่แมนเมดมิชิงแต่นักการเสียมชอบฟังโลหิอมบอกนี่จุดที่ไล่ส่วนนี้กันtourism department เฮียนินไงตัวนั้นทารินเซนจูลกัติคบมายาอันที่นั้นไอโซลจังนายไว้เรเอกล้างจุดนี่เราควรนินเองทิลดัง activities ที่นั่นตัวเงี้ยสุรการีน่าเสียมไทย central สุรการี project เองจัดมีเองติงเงี้ยให้ชัวไทยที่ส่งที่เป็นไงตัวนั้นกันเซนไงไอโซลจังบันพังไม่กันเชียงมวยฟังแต่ปนีมวยฟังเปียจมิงกันสวยไหมโดนกันเทงิลสุดที่งั้นแต่พอส่วนนี้อันนี้โดนเสียสู้กันแต่พออันนี้โดนขัดยังขันไอโซลจังบันพักมินขวาจินเฮียนินไอโซลจังหันละตักเขียวรอนกัลันตุ้มโดนเลี้ยมโลอันที่นั้นเคสิลอฟเบนโนเตอันรอนกัลโดนเลี้ยมโลตั้มตักเขียวชวนรอนกัลตกเตจินอมโดนทูสุดที่ยังเชี่ยชวนนินขัดยังไอโซลจังหันไหนสีโตมันลาตูร์อังเชี่ยข้าอันนี้ดันอังเงาว่ามวยเปียละมาactivities ที่ดังหันตีป่าเทตุรังจีเสียมตุรีตั้มตะเขามาจุดที่ยังตานชวนินกัน tourism department เทปนี้กัน minister เทปฮิตเลมชวนินกันหอยเฮกันตีเจ้าเบลจูจูลินกษีตัวน่ะที่ลมสามมังหันเสียมเรมไม่เปียละมาเห็นตีน่ะที่เกมาชวนินกัลเอาเวย์คบมาที่ตูร์ชาที่ตั้มตักเทปออกมาจุดที่ไล่จูไงตัวนั้นเต็นเซ็งทาร์เลต้าเซล่าเงี้ยยังtourism hi mizoram ina kan hlok pui ber turen department zonga sumle pai revenue generate tam theiber department a kema chun ka hmuwa chutilai chu kan man thiama ma kan lak them chuanin mizoram in to na tur tan department poi mo ber chu tourism hi ne don ani alo mom le mai ma se han te lo ila ni china I han sei zewa e khami tourism transport provider chung chang te po in register choza te po kha e aron zin te mo phur na kan nei thu kan han soi ra khan in hame tourism sector thok te po khan in mo phur tam ta khan ne khata khan in register lo te tang khan in e dang kala ni mt lai te le atun na te khamin han soi za sakla ti ro khalai kha apoi mo lutuka I tuna hianin I Mizoram Registration of Tourist Trade Act maya hianin dan I Legislative Assembly na pass bek to ni wangin dan ani to ta kha I hengtyang restaurant te enge kal konga he chodor ang te tyang song po le enge ria na mi kwal ria na nei ang chi zong hotel ka te homestay te tyang zong ke mani no yan in register ngi turan ta chuanin tuna po kan boy na chu tour guide in ti ke mani noya in register si lo te tyang kha I mi khwalo shwai kwal kha an tamani ta khan boy na an tok ta mani ku nilau mani deu bo tun fura thlen ma khanin mi pakhat khanin tour enge tourist ho khalo shwai kwal ve topa ama thuin a taxi in chuan heta wantong falls a awa shwai wantong khalo khoro vexia thinarim lu to kan ya thing thenya I chuwang chuanin a thleng fo bok renga chuwang chuanin ke mani noi in register lo chuanin tyang khal chu lo kal pui lo sham turin kan ne na chuanin dan kal ani na ang hianin shemna te po hi a om ve a I englo cheng singa thleng in register mani hne in register lawa khatyang local pui chu cheng singa thleng a fine thei pya lama khan I jail tan thei na te po kha omani an enge voi tam tak kan shil nuwa an ti du lawa adin run in register du lawa ani lo pon thuan oi lo ni ka chuan jail tan thei na hial te po kha omta chuan I chumi pya lama chuanin an business unit te kha khar sak thei na te po kha gadana khan dan bu khan om vek ta ni khawang khanin I mi pui te hi ke mani noi in register hi apoi mo emema ani aron in register na chan tura apoi mo na te claim kan han soi le bokanga I awareness hi I enge kan kalpui ve na sa ni capacity building te kan hun changa district changa te kan kalpui pokta I tianga te khan anlo tel ve kha ngai ta chuan le ba ka hemi enge information booklet te kan pe a chuanin
enge brochure te kan siam ta tiang ho kha tan khan in register tan ka chan du tu khan aron lak thei bok ta ni chuanin I airport ta te information kiosk kan nei ta tianga te khanin registered ho kha chu an hming kha kan tar langa chuan kan website ta te pon kan tar lang sak vek ta in register ho chu tanga khanin nekina railway station ate po kan la nei la base tai la information kiosk te chu information center angkha tianga te po khanin alis kha kan da chhuak bi ton ta ni I mi khwa local te khan khata tang khan an en chin ti hi I sha turanya chuwang chuan an ta na chaturanya ne pa ka inspection te kan ti thei kan ti cha thei bi kan ni an mani chunga chuanin AMC a ka in AMC atangin license ka nei to lom te an han ti ringota ma se AMC kha atok lawani AMC an nei ngi kha angai thawa amai ro chu AMC zo han ke mani a khanin registration currently ngi tho lai kha formak ve adovat double do me pusha soi ngai telo ni page one in IMC register box tourism department register box nei chuanin khatilai pui dan hi chu kan en fi ngai ni antinan IMC hian aizor kho pui chunga chuan full authority anei la nei chi lo ang te pon ngai thena lai te omanga chutiang nei lo chuan IMC na lo ti turchin omanga tourism department na ti turchin om turanga ro mana simte po hi a fu veo donin na langani angai ni ti kha kan sei tel do ni apoi mo hle me chu tilai kha khate top dak lo kan sei chun zom le lo te ang ngatinge tun haya mizo taxi online application hi kan shet thim du thlat lo lai hi kan sei du achan chu tuna aron soi khanin tourism ne hin ain relate lutuk atni ti lai hi kan taxi pute hi anin an thim lo ni berem o kathiang nge nia opposition lampang tena aron awve na hi anon changchoi zo kam ni oti thei tur te po ani ani na taka chuan heng transportation kan nei tha chuan rin tlak kan nei chuan tourist kan hi blezol don ani achan chu sairang rel atangin taxi ron mangngal du don man nge angai public transport an chuang don ani lo chuan chu tiang ni wang chun red tresa le online mangai an manin an ko anu apo until lo bo sela kan chile le all sam tur tam taka khatilai kha mi khan an du ni ti hi mizomi puite taxi nei tu te le khal du ding kan thre tanga ya chu tiang ani lo chuanin engang pon in taxi fine moi nal thama sela mi hi aril rungam a hoi takin anchong kherlo mai theine san chu aizo le sairang in karbo kilometer eng mo zata ni ve wangin min bum anianga ti tur khopar rei khata la langai ve theya chitilai chuanin online application manga kan ti chuan online a han map polang ve the tur ngai taila khateng ne chun mi khan ngai ngam takin a chuang thei dona khami wanga state sarkar ena alo enkol na tur kha application lo enkol na tur ta na registration vati ang chi te engmo ngatlem han choi ve ang na kan tilai hi chuanin engmo chena chuanin dan dikta kan tina tur hi kan du loem ni oti thei tur te poni a chumi pela ma chuanin tourist kan nga zel don chu tiang tena min rin theina tur tele hadam taka mikhol kan thanjel theina tur tan han tang khai dona he thilai chuanin mizo taxi online application in register piang hianin wane na ham thana hi chu in nei thousand ke ma chun karinga khatilai kha tourism ten en ai relate tatani ti hi kan thre thima poimo me kashil lawa lom tiringot khadan ma thiam chan na khatling to si lawa tera ti chanin hei pu Andrew hi kan hanzo tanga hei kan hun tlem zong ala oma ILP chonchanga pokhanin hemi state on non tax revenue wa ILP fee chang hanin enga moza talu ti te po hanan sha adin hun te po min han soi successin ang ingai poi mo zwal kha atop nan min han bel sak bok la tero alo bombe ai lo akure che chuarin chei hardu mei theya no chuarin ILP hi kan riat ang khan chi rang rang oma kha chi rang rang kharin office te po hacking tel vezela so security deposit te po kha nei lo te po khan oma ni chuarin hetian soi tamei te la temporary ILP kan ti pi hemia online le manual offline kan ti a herein 4 April sang ni som ni le panga tanga June kheng sang ni le som ni le paru kheng hian kan isu za te hi singli sanga zare sum thum le pathum ania chon apoi salu zong ai hi noi za som ru sing khat singli sang khat zanga sumnga ania kha
temporary chu ani chu oh chu a chu arin heta hi arin eno le te la helam hi chut eno che lo fa kha kha ka lo in ring che lo chu ba ka figure hi chu te mai chu de te nga ya boina kan boi do le ka men ngai dam la chu a chu arin kha khania a lu thapa ngai ti la a lu thapa ngai a me chu tu dim hora chu kan sei du bera chu hemi guidelines thar kan ham han chuan kan ngai pui mo e be monitoring enforcement lam pang kan ngai pui mo to ni khan mi kan ngai pui mo wang kha din heng aru ka lo lut without ILP te po tiang chu khang kha eng mo sa pan lo me the khang zong zong kha dap chu na karan thong nga tu dim hona chuarin ni chi da khan ai uniqueness kha kan soi ka soi lo pakhata chu tu so kam village council te le local council te po hi kan lai vek to don an guidelines thar hen chu an om vek to don an veng bil bi ka khang nei ho zo zo chu chin chin ani to don ta ni chunga chuarin ka in khor chuak thei vi fanga NGOs te ba ka khan so kan enforcement agency te kan police te po te khanin heta deputy commissioner te na pe chok tu te na overall supervision le monitoring pi tu te na khanin fel fai ta ka in lai vek to ta report te po hi pek dan mu mal ta kan sem vek to ta khami ni khan chun he revenue a fee ro lu ta po hi hei ai hianin aron sang ok thinga state tampo thil thata kani thei karing lai khan ngai poi model kalola nei chu ILP mangin in a line pass mangin na thok turte kan sponsor kan lalu thini chung ho chu sarkar hianin an omna big tur in hi saksela nei saksela ta chuanin ILP manga vai na thoka Mizoram aron kal zong zong hi antina chimle mar chakre thang mildew le kenin munli mun nga te poni sela in lu tur hi sarkar hian sim saksela ta chuan sarkar in sumle pai kha an hne na tang kha in lu man te poni nga alam hule le dona ba ka enge niang chia thatto ni khwa po thillo te sol pal po ni sela chui chho zung zung hi ol sam don ti te po kha alang boka chuting tur chuan an mani omna tur na thok tur kan roi ate omna tur dormitory sakha siam sak sela anin lo man tang sarkarin chi ala lu charchar dona tuna bisap kan tiang de kianin tihen kalpui theisar chu sarkar poina a monitoring all sam zol na tur pi lama revenue a generate na tur tuna po mi singli chuang ILP pek chuak hanin poisa fai ang jong chuanin noi za somruk 1.6 crore vaibel chekhat le noi somruk borvel kha ala generate theni chuanin hei item zoki vaibel chani vaibel che thum hi a generate thena kong hi dona chumi pelama chuan anin lo man le bil rong rong atang khan tui connection am penga electric connection am penga khating bil kha an choi venga khatinga ti nei kha chuanin sarkar hianin omjani hianin a monitor theidon ni ti po kha soilang zau te anga avan tangkai don emo an lo clear fu ve te nei chon mo ta lai hanin han zo bel na kan han nei kha chu thok khat lai khanin khu sai ranga rel adin ma in tam tak rel cheng nan chukla ILP boding lang khat yang te po kha an han oma tin rel station bi ka po ni ta sai ranga mo ILP dil ngai lo te po kan han lupol thei na chen te po a omin kan an han soi ani khatilai khan eng angin nge tu na ruam man na thar te le tun din huna eng tin nge kalpui ni lai kha min shil them nia hi kan khet thu agin sai rang rel khu nge en lu chi lo va honan dia chu wa chun infrastructure khu odong to in du thu la sam lo va tu ni an la be me zela ho tu telam rel la pa ho tu te point chu anin atir la ba po khanin hei police te po khan da khang boi pui tu tor khan eng mo jaron thleng huk meya get khu pakhat chu om boka ai su tikharin bakan kha om boka chuarin a form a khalu pek chungai bok fill up te lo ngai khati han online ti thiam lo tan chuan a boi thla chuarin rela ron thleng tam zo kha online ti thiam lo kha an lo tam zok bok aniang chu ta chuarin kan a duty te kharin an pe chuaka an fill up chopa he sele sei nu India ra ma ta chuarin han fel fai do heinland te le engman do te pom lo ke ti te khan lo di bok nen kharin heta ILP nei enge ngai lo chona te pohan dal jo thina chuarin heng kan en opera chu
tu tim huna pun online ni na dil the ni ti hi kan soi zau view me ya 2.0 po hin om renga ni eng mo za chu ke ni nge te po hei kan secretary tenen te le ho tu le tenen te po kan ju chuk to kan minister tenen te po kan ju chuk to kan cs te po kan ju to ron to chuwa chuanin lo ti hin om phik phewa chuwa chu ke ni point online hianin ti tamula intan har sana om loven kan te chu teng chuanin kan han ma kan han la mi pui tam tak hianin hemi kan 2.0 kan ti online portal rim hi ngati kan lo hian lo hi kan ti dawa kan soi du smartphone kan hum vika chu ta chuanin kha download mi tur nia chuwa chu ta tang chuanin ati theve kan ngati kan ti lo thin ti hi ka zona ni ve thina chu wang chuanin mi pui ti point kha khoi takin lo download fixela chu thil kha ol sama chuanin hemi exit scanning te po hi kan nei ve kan ni chu zong chu airport atanga chok tur kan ti te po khan lo exit scanning an lo ti ve nga hi chu mizoram cho san to ya tiang chi te khanin ati thei ve ka kha khania chuan hei tu na hianin abikin khona anga local ho re reng chu te min mi te pon lo te man lo smart tu wa ti me te an tomoi lo ni lo sela chunga chun har savak lo tre da tanga ronjin eng mo za chu khang khania wang kharin thil pakhat tu na hian kan ti me ka IRCTC kan tia chung nen chuarin chu Indian Railway Catering and Tourism Corporation kan tia an ticket system hey ticket zo te poti tu ve kan nita an ticket system a kharin kan ILP hi min bil lu sak do ni man try em ticket hanan la chi kha mi kharin heta khat popa panga ILP mandatory ti ang chi te manga exam mo not mandatory ti ang khata khan ani khan chu kha ran click ta nga kha ke mani a kharin aron enge direct me don tianga ni kha chana monitoring a po all sam le zol pha don din langa isoi angkhanin ya he khami online portal kha mi puite in hantia khanin sponsor tu te kha kan ram mi te kha an nia chu wang chanin kan shat lana poimo in kan sha a khata hanin all sam takin portal a chang khanin hemi ILP hi tam the ang ber ti me ang a thei zong zong hi chan online khanin apply la kha khanin thil tam ta khati sam khai don ti kha an han sha ta ni he tun chuma hun chatak mai min petheya pu ms ate pirechali pu andro te a kham om lawa hun in min dai se lawa khati zong kha ni se le khati zong kha tourism chungchanga Mizoram tourism mathir himle dan noya kalpui dan turti chungchanga kan mithiamte soi zauna soi hona chu alonita Mizoram hian masona turtam takan la neya chutiang kan masona turtam takte chu aron soi chok boka chu mini ro chuan aina sa jogle ngeniang thuk zoka ma kan la lang ne turte po thiltam takom don ne te po seta ila ILP kan sponsor do ani pon dalang thapin mumal takin monitoring anti tu te po zuamin huamin kan ti ngaya chuteng che chuanin Mizoram pona kan mizo unaute Mizoram India rama olsam tak aron lu theidan tur protected area permit hanti dan tur chungchang thapo kha in shet thim afi azol te po kan ring ni ta sela athang tun chuma ta chung kan video te khadi jong khalo ni le phodro se kun man nom ve kule